ikong marbina kumi secretary, isamla bat ksiar, i assistant secretary, bagi member jong ke souvenir committee, ngis ngau kemen bententep, hakan ye kapor, bangindan ye kecing pelai panpat, ya katut sa kynmaw jubili ksiar, hakan ye kapor ngakot snobhan, ya Reverend Father Richard Majau, IBG jong ke Shillong Archdiocese, hakan jingi sendran lang, jong Reverend Father Leo Yawar, Reverend Father Sedesh Marak, ibadai parish priest, ibadang syumi na kanya parish, kin pelai panpa, ya kanya thup sa kynmaw, kintang yawai, ngai kublai ya baro, kibala non senyang, kibadang ti, ban pelang ya kanya thup sa kynmaw, ban yo pelai don buram ya ka, ha kanya kasni, shiha jamu ya me kublai. Father Richard, Father Sedesh, tengah na terpuat di Father Liu, inang absyua, bayan ya kinegitup sa kynmaw, syabaro kilenggo kibaduan hakan ni kapor. Hakan ni kapor nakot ya kilenggo baro, nadu i Father Sedesh, bat baro kibaduan lang hangne, bayan Father Liu in handover ya kinegitup sa kynmaw, as a token of love na kebenca baro kilenggo. Semoga. Dan sini yang kapor na tempat kilenggo tinggal kaya dinilai. Budaya syukur kepada Dio, dia kini kapor pan nakot manusia kini thup sa kynmaw. Nangtan ikut lu, ia Sister Superior Barem, Sister Consolata Mensch, dan manusia yang kini kesobener akan kapor. Bagi baru ke Superior, jom yin rimyam ibadan hak zone 7. Di Superior, ibadan haki yin rimyam jom zone 7. Located in the zone 7, kindly come and collect the souvenir.
depan ini baiklah bikin asa dan kendiat kuat. Area Mopok, iba Osman Langrut, ikong Rebellion El Marshalo, ikong Emilia El Marshalo, ikong Lawan Wan Simli, ikong Banisha Kongsi, ikong Mela Kiban Bekar, iba Martin Namnen, ikong Sinara Linggo, iba Dennis Mukim, iba Sylvester Mopok, iba Gaspar Jerai, ikong Restoran Christian, iba Francis Kurba, iba John Thank you, ikong Cecilia Lindo, iba Kaskwal Nongsia, iba Bu Peter Lensha. So bahagian ikut dari badan mangrove dan manusia yang kena kesal benar. Bangga depan di reception committee, disunjuk ikut thai kata umsohlait parish, kita sedang bandi ya kini kisah benar pak tingkah. Dalam depan di pak jubili, banyaran yang kado benda. Dalam depan di perintah sas, yuk ni. Jubili Dr. Ket Karet, iba